Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize nanone igicamunsi cyiza igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ni mu gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda twibanda. Amakuru agezweho aka kanya ni amakuru y'agahinda, ni amakuru y'akababaro agaragaza umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tubereka amwe mu mavideo ndetse n'amashusho agaragara uyu mukuru w'igihugu ajyanwa mu bitaro. Biravuga yuko rero nyuma y'ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwahise bujya mu kaga. Ngira ngo twe twabatangarije uburyo uyu umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kugira ngo yongere kongera cyangwa se yongere kwemera kongera manda y'imyaka 5 ayobora uyu mugambwe CNDD-FDD. Bivugwa yuko yaba yarabihatiwe mu buryo budasanzwe ndetse agahabwa ruswa cyangwa se igiturire kugira ngo yongere manda, kuko ikimenyimenyi kigaragaza yuko mu by'ukuri uko ari ukuri kwambaye ubusa ni bamwe mu basesenguzi mu bya politike ndetse n'abari hafi y'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ndetse ikindi kimenyimenyi kigaragaza yuko ibyo byose ari ukuri kw'ibyabaye nuko mbere gato yuko mu by'ukuri iri koraniro kaminuza riterana uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba kumanika cyangwa se agomba kwegura muri CNDD-FDD nawe agatangira ibikorwa bya politike byo kuba aziyamamaza nka kandida perezida mu mwaka wa 2027. Nyuma y'icyo gihe rero biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe batigeze bishimira icyo gikorwa yakoze cyo gutugira cyangwa cyo guha igiturire Reverien Ndikuriyo. Bikavuga yuko uyu yaba yarahawe nawe uburozi cyangwa yararozwe, ndetse biravuga yuko uyu mukuru w'igihugu umwaka wa 2027 uteganyijwemo amatora muri iki gihugu cy'u Burundi ushobora kutazamusanga. Ibi bikaba bimaze kugenda bimenyerwa ndetse binabaye umuco mu bayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi yuko nta ujya agerageza kwisazira kubera ibikorwa by'amarozi ndetse n'ubugizi bwa nabi bikomeza kugenda birangwa mu bakuru b'ibihugu cyangwa se mu bayobozi bakuru hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi benshi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda azira ni igisirikare cy'u Burundi yamaze kugenda mu by'ukuri yonona mu buryo budasanzwe, ndetse we na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bajyadirana cyangwa se bamaze iminsi bazoyana mu buryo budasanzwe. Umwe ati ndohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, ndakavuga ati uzajyane nabo cyangwa se uzafate ubajye imbere. Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje yagirizwa ku kuba ari we wagiye agira uruhare mu konona igisirikare cy'u Burundi. Kugeza aya masaha rwose iki gisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kuba ari igisirikare kizima, ariko nanone ubu ngubu biravugwa yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragiye ahindura byinshi muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ibintu bikaba bikomeje kugenda biba akasamutwe ndetse muri ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga bati ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye n'ubundi nubwo yava mu bitaro isaha n'isaha uyu mukuru w'igihugu agombe arye ari mpenge. Yamaze kugenda yigwizamo abanzi batandukanye, yaba mu nteko nshingamategeko, yaba muri sana, yaba mu zindi nzego zitandukanye ndetse no muri parti politique. Ubu turareba abagabo barimo agatorwasa ukubitira agatoki ku kandi kuko ba CNDD-FDD yoreka igihugu, tukareba abagabo nka ba Rufyiri, uyu bamwita Rufyiri ngira ngo murabimuzi mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo akunda no gutandukana cyangwa se gutambutsa bimwe mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku marezo sosiyo anenga ibikorwa by'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi akaba umugabo bita Faustin Ndikumana, uyu ngo akaba n'umusenateri muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri ni bamwe mu bagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede aribwo bwagize uruhare kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kibe kirimo kiragenda gica mu bihe bidasanzwe. Inshuti bavandimwe, ngira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi tugarutse kubijyanye n'ubuzima bwiwe muri iyi minsi mwari mumaze iminsi mubona imbwirwaruhame zitandukanye agaragaza akeza Reverien Ndikuriyo, amubwira yuko mu by'ukuri icyatumye akira aricyo cyatumye abadede bagera mu by'ukuri kuri gahunda yabo, ndetse intambara za hato na hato abagabo barwananye ngo nizo zaba zituma aka kanya igihugu cy'u Burundi cyaba kiriho. Ariko nanone bamwe mu badede bakavuga bati uyu mugabo nta bundi buryo tuzamwikiza kuko nta uzigera abasha kumutera kudeta ngo amushobore, kuko we na Prime Niyongabo yamaze kugenda asa naho amufata
ndetse na Reverien Ndikuriyo urabona ko yamaze kugenda amwiyegereza. Ubwo rero biravugwa yuko uyu mugabo gahunda nyamukuru iriho ari ukuzamugandagura cyangwa se kuzamukura ku butegetsi nk'uko umugenzi we yasimbuye byagenze ari we Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi rero bukomeje kugenda bujya mu kangaratete cyangwa se bujya mu habi, nyuma yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda ashinzwa n'abaturage yuko mu myaka igera kuri 6 ayoboye iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yigeze akora, yaba amavugurura mu bya politiki, mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi we ntahwema kugaragaza ku marezo sosiyo agaragara avuga yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi cyaba gifite byose, ndetse akigereranya nka Edeni cyangwa se ijuru rito rya Afurika. Ndetse kandi bikavuga yuko ukurikije uburyo uyu mukuru w'igihugu yakomeje kugenda agwiza abanzi isaha n'isaha n'ubundi ubuzima bwamucika. Ubu rero byamaze kugenda bimenyekana yuko mu ibanga rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arembye cyane, ndetse ategarwa kuba yagirirwa nabi na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, by'umwihariko bamwe mu badede bakuru batemera doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tugarutse mu gisirikare cy'u Burundi naho twamaze kugenda tubabwira yuko hari umwuka utameze neza, nyuma yuko uyu mugabo yitwa mu by'ukuri umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo we yamaze kugenda yemerera abasirikare yuko abafite ibibazo bijyanye n'amikoro, ndetse murabizi neza yuko bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi barwanye muri Somalia, abandi barwanye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye, bakomeje kugenda basaba igihugu cy'u Burundi ko bahabwa amafaranga yabo n'imishahara yabo itandukanye bagiye bakorera, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we akagenda agaragaza yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bagomba kugenda bahabwa. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero biragaragara yuko abanzi benshi yagiye agwiza, yaba mu nzego za gisirikare no mu nzego z'ubuyobozi, byanga byakunda ubuzima bw'uyu mugabo nubwo bwose yaza gukira, ariko biragaragara yuko ashobora kuzagirirwa nabi isaha n'isaha kubera yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo. Turagaruka tubabwira yuko bigaragara yuko uyu mugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo w'incabwenge benshi babonagamo icyizere, ariko nyamuneka ukabona yuko ibintu bitari buze kugenda byoroha. Turaza kugenda tureba kuri comment zitandukanye, by'umwihariko abanyepolitike bagiye bagaruka kuri iri koraniro kaminuza riteguwe ku munsi wo ku itariki ya 25, by'umwihariko ubwo iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rizaba ririmo riratora abayobozi bashya, kandi mu by'ukuri muri iri koraniro kaminuza akaba ariho hazatangarizwa ugomba kuyobora uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikavuga yuko mu matora ya 2027 bagomba kuba babonye nanone ugomba guhagararira iki gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko ibi byose byaba birimo biragenda bikorwa ari mu buryo bwo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaze yuko nta kibazo gisanzwe afitanye n'aba bagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika. Mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za CNDD-FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buze kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, byaba bihagaze bite? Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza, ikoraniro cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho, cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD-FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa.
yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma y'uko kandi hari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu, ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri, cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu, ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragara ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntago bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyari byo, dukubitire nanone hariya Igitega tubabwira amakuru azindutse, ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD-FDD. Nibyo rero bidatinze, reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD-FDD. Bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyenicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD-FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza rizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD, cyangwa se ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bizagerayo harimo haravugwa menshi, kuko izi saha amakuru dukomeza kugenda twakira nuko muri CNDD-FDD mu by'ukuri bisa naho byamaze kugenda bihinduka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi aherutse kujya muri presidence, ndetse atonganya bamwe mu bakozi ababwira ati njye ntago njya nkorana n'abakeza bami babiri. Ibyo yabivuze kubera yuko hari amakuru akomeye agenda yakira avuga yuko mu biro byiwe haba harimo ingero ebyiri z'abantu, harimo abashyigikiye umugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse harimo n'abagaragariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo baba bari kumwe nawe. Ariko nyamuneka ibingibi uyu mukuru w'igihugu akaba akomeje kugenda abikora kugira ngo making sure yuko mu by'ukuri aba bagabo baba bakiri kumwe. Ariko n'ubundi biravugwa yuko umugambi wamaze kugenda upangwa. Reverien Ndikuriyo agomba gukora ishyaka, kandi yamaze kugenda yigarurira imitima y'urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'izindi ncabwenge zigaragaza yuko mu by'ukuri zikeneye impinduka. Ariko ikintu gitangaje nuko abaturage b'abarundi benshi mu by'ukuri batumva uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko mu by'ukuri ngo nawe asanzwe ari umudede. Bavuga bati dukeneye irindi shyaka rya politike rishobora kuba ryaza rikagira ibyo rikora, rigakora amavugurura, rigakora impinduka, ubuzima bw'abaturage bukongera bukagaruka, ndetse n'igihugu kikabona iterambere.
atari ibyo kuvuga ngo barahora mu birori bidafite gahunda, barashima Imana n'ibyo, ariko Imana bashima mu by'ukuri badakora ibyo, nanone bikaba ikindi kibazo gikomeye cyane. Benshi bakavuga bati iri shyaka ryakaba ari ishyaka ry'abapasitori, kuko mu by'ukuri bose bagaragara nk'abihaye Imana kuruta uko bayobora igihugu. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda bituma benshi bavuga bati nyamuneka abavandimwe b'abashinganahe bafite akaga gakomeye cyane, abavandimwe b'abashinganahe bazatabarwa nande, ko ishyaka riri ku butegetsi ari ishyaka ry'abapasiteri ndetse n'abihaye Imana. Ese abaturage b'Abarundi bizagenda bite? Ndetse nanone amakuru yandi tuba tugomba kugenda tugarukaho ni mu gisirikare cy'u Burundi. Twamaze kugenda dutohoza amakuru akomeza kugenda avugwa. Ni ku munsi w'ejo bita Prime Niyongabo mu by'ukuri afite ibyo yaje kugenda atangaza, ndetse mu itangazo rikomeye cyane uyu mugabo yagiye asohora yagaragaje yuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyaba gikeneye amavugurura, ndetse asaba umukuru w'igihugu yuko agomba gukora ibishoboka byose agafasha ingabo n'ubuzima zibayemo, by'umwihariko ingabo zagiye gutabara aho rukomeye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ababwira bimwe mu bibazo bagiye bafite. Hari amakuru rero avuga yuko rekiritoma zirimo ziragenda ziba hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abashaka kwitabira kujya mu gisirikare by'umwihariko bagomba kuba aba ofisiye. Biravugwa yuko ubu ku masite atandukanye mu gihugu cy'u Burundi rwose urubyiruko rurimo rurajya kwiyandikisha kugira ngo bajoyininge igisirikare, ariko amakuru twakira nuko n'ubundi batari kubona abasirikare kubera amahitamo y'abadede. Hari amakuru avuga yuko rero abasirikare bo Burundi barwanye muri Somalia muri misiyo y'umuryango w'abibumbye batigeze bahabwa imishahara yabo. Sibyo kandi hari andi makuru avuga yuko n'abasirikare bajya muri Kongo by'umwihariko abafite imiryango yabo ikomeza kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri ibiziga byabo cyangwa se abasirikare bagerageje kugwa ku butaka bwa Kongo badacyurwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ibyo rero akaba ari bimwe mu bigaragaza yuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri bukomeje kugenda busa naho bubarambira. Nanone kandi abasirikare bakomeje kugenda batorokera hirya no hino ku isi, ngira ngo duheretse kubabwira uburyo bakomeje guhungira mu bihugu birimo Katari ndetse na za Dubai. Aho hose niko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bahunga. Ikindi kandi bikavugwa yuko hari abakomeje kumenengana mu mashyamba y'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka abincabwenge basanzwe bafite imiryango ikomeye cyane barimo barajya mu bihugu nka za Canada. Gusa impungenge zisigaye ni ukumenya ngo imiryango yabo basize ibaye hite, ese yaba irimo irabona ibyibanze. Turaza kugaruka nanone kandi tubabwire Tumba ariwe ugiye kwiyatakira agasenya ibirindiro byose by'izi nyeshyamba azigize akara hakajya he. Umutwe wa M23 uravugwaho gusahura bimwe mu bikoresho bitandukanye ku butaka bw'igihugu cya Kongo birimo n'amabuye y'agaciro, ariko aba bamayimayi cyangwa se aba bagabo mu by'ukuri biyemeje gutanga amaraso yabo ku gihugu aribo ba Wazalendo bamaze kugenda bahaguruka bagaragaza yuko biteguye kugaba ibitero mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Teritwari ya Walikale naho FARDC biravuga yuko yarashishije umuriro ukomeye cyane inyeshyamba za M23, aho bivuga yuko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru rwose ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone n'ibirindiro bya M23 byose biherereye hariya mu gace ka Berusa, biratwikwa mu buryo budasanzwe. Biravuga yuko rero nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyemeye neza 100% kidahakana yuko gitera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23, leta ya Kinshasa yamaze kugenda isinya amasezerano akomeye cyane n'ubutegetsi bwa Israeli, aho kwikubitiro bivuga yuko aba expert bagera kuri 36 basakaye cyangwa se bageze ibuvira, bakaba bamaze kugenda bagera mu bice bya Karemi, Makobora ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe. Ni nayo mpamvu muri kumva inyeshyamba za M23 zitarimo ziratera umutaru muri biriya bice, aho bivuga yuko nyamuneka bari guhura n'urugamba rukomeye cyane rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacanshuro. Nanone kandi nk'uko amakuru aturuka mu baturage n'inzego z'umutekano aravuga ko icyo gitero rwose cyagabwe ahagana saa 7 z'amanywa ni ku munsi w'ejo, aho drone y'intambara ya FARDC yarashe ibirindiro bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23 ndetse isiga ibyararitse hasi. Abaturage kandi bo mu gace ka Berusa batangaje ko iyo nkambi yasenyutse burundu ndetse igahinduka ivu, humvikana kandi biturika bikomeye cyane byateye ubwoba n'akajagari mu baturage. Umwotsi mwinshi n'indimi z'umuriro byabonetse mu kirere cy'akara gace. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo rero izi testing ziri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo hifashishwa abacanshuro noneho kabuhariwe, aho bivuga yuko uruhande rumwe aba blackouts aribo bari kwataka inyizi nyeshyamba, ahandi hakaba hari abasirikare baba expert bari guturuka mu gihugu cya Israeli. Ese murayibona gute Israeli yaramutse yisanze muri intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo?
izi nyeshyamba zo rwose zirashaka gushyirwa ku iherezo ukurikije uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza yuko igisa n'agasuzuguro aricyo kintu adashaka. Ni nayo mpamvu aba wazalendo barimo uwo bita Amuri ya Kutumba, barimo Mai Mai Ngoma Nzito ndetse na Makanaki, abo bose rero bamaze kugenda biyemeza yuko gahunda nyamukuru ari ukwataka izi nyeshyamba za M23. Nibyo rero nkuko twari dutangiye ingingo zacu z'amakuru, twari dutangiye tubabwira uburyo imirwano ikomeye cyane irimo irumvikana hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho guhera mu gitondo cya kare igisirikare cya leta ya Kongo cyagabye ibitero bikomeye cyane dushaka gukupa ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amaradari ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko inyeshyamba za M23 zikaba zababanye ibamba. Biravugwa yuko rero defense za FARDC zirimo zirarwanira mu bice bya Katana zerekera hano ikavumu. Gahunda nyamukuru ni ukujya bafate iki kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse bibahe ubugenzuzi bukomeye cyane ku kirere cya Bukavu. Aho ngaho rero ngo biravugwa yuko FARDC yaba igiye kwita igira ubugenzuzi mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Uru rugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ni urugamba rutoroshye cyane kuko izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zirimo ziratakaza bimwe mu bice bitandukanye ndetse n'abasirikare bazo barimo baragenda baraswaho mu buryo budasanzwe. Ni FARDC yahinduye umuvuno, ni FARDC irimo irafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse biravugwa yuko rwose Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amafaranga yashyize ku meza ahavuga yuko nyamuneka yiteguye kuba yahereza umwanya abacanshuro abakigaragaza noneho bagasenya ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi rero n'ubundi bikomeje kugenda bitanga umusaruro, aho bivuga yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziratakaza bimwe mu bice bikomeye cyane, ndetse biravugwa yuko no mu bihe niba leta ya Kinshasa yakomeza kwifashisha ubu buryo rwose hadateye kabiri, ahangaha ibirindiro byose by'inyeshyamba za M23 bishobora kuza gusenywa, za M23 zishobora kuza kubura amajya n'amaza. Urugamba rero ruri kugenda rubera muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zamaze kugenda zihaguruka, ubwo u Rwanda mu by'ukuri rwemeye neza 100% binyuze muri ambasaderi w'u Rwanda muri Leta zunze ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana, watangaje yuko 100% u Rwanda ukurikije icyo ruharanira ngo rukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi rero byahise biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'inkeke, bituma Kongere ya Leta zunze ubumwe za Amerika ishaka kumenya mu by'ukuri impamvu u Rwanda mu bihe bitandukanye rwakomeje kugenda ruhakana yuko rwaba rudakorana n'izi nyeshyamba za M23, ariko ubu ngubu byamaze kugenda bimenyekana 100% yuko izi nyeshyamba za M23 noneho uwari wese uzajya kuzirwanya ku butaka bw'igihugu cya Kongo abizi neza yuko azaba ari guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Turaza kugenda tureba andi makuru nanone tubabwire yuko